Ka te tiwi me kimi whakatau I te rōpū whakamana I te tiriti e pāne ki te nehe o manga tū. Koera te whakahau a te kōti matua o Aotearoa e pāne ki te tono a te aitanga a Mahaki kia whakahokia ake taua nehe ki a rātou. He āhuatanga kua roa e hai ana I ngā uri o tēnei whenua. Well, it's like, a part of your soul has been missing. He tuatahitanga tēnei ki te riro mā te kōti matua e tohu I te rōpū whakamana I te tiriti, ki te whakatau mena rānei ka whakahokia te toru mano whārau eka o te ngahere o Mangatū e pātata ana ki a tūranga. Ināia nei e rua ngā huarahi hei whai e tāia ai te whakahoki I ēnei whenua kia rātau, mā te whakawhiti kōrero ki te krauna, mā te whakatau a te rōpū whakamana I te tiriti rānei. Ko te whakamana rā tēnei I te tribunara. I te wā I tīmata mai te tribunara e ki ana he niho more. He kore kau he niho. I nāia nei kei te ki te kōti teitei, anei te ture, anei o niho. Ngaua te kāwanatanga. Aha koa pēhea te titiro a ētahi ki tēnei whakatau. The downside, of course, is that for those who are in negotiation and or getting too close to settle, it has the impact of potentially prejudicing those negotiations by extending it or changing the parameters. He ture I āhei te tribunara ki te whakamahi mai te tau ko tahi mano I warau waru te kaumaiwa, engari kāore I whāwhahia e rātau, engari mo te aitanga a Mahaki I ea katoa a rātau whaiwhai I tēnei ture. It's vindication of our principled stance of just the simple principle of being heard in front of the Waitangi Tribunal. Ko tā te kōti matua whakatau, he huri poki I ngā whakatau o te kōti teitei me te kōti pira. He tā Gardner, te karere.